لهمو پارێزگەهێن سووریێ ئالۆزیە پەیداکردنا بنزینێ زێدە بووە. مادەیە بنزینێ ئیدی تدبینە لە پێشیا بنزینخانەیە عەرەبە لە 2007 ڕادوەستن و نکارن مادەیە پەیدا بکەن. ji ber vê nebûnê û ji ber ku hindek keysbaziyê dikin li der'a bi taybet li tiraya benzînê bi 25,000 leyreyên Sûrî vê gavê tê firotin. Ev dîmen ji pêş benzînxaneyên derayê. Tevî hikûmeta demkî soz dabû ku îro dê benzînê peyda bike lê tiştek li ser erdê xuya nake. Doh jî şirketa Sûriyeya Petrolê gotibû dê benzînê li tebahiyê parêzgehên Sûriyê belav bike lê hîna jî alozî didome. Li Reqayê jî heman rewş hate dîtin û ji ber nebûna benzînê Erebe wekî tabûran li 2007 rêz bûne û nikarin madeyê peyda bikin. حجي باش اللتر هون 25 لك حجيت ما بتخاف الله عم تبيع ب 25 وينك؟ هاي الأزمة بغباغب ها اللتر ب 25 عند هذا المجرم هسه صامتك على الفيس.